Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra keempat halaman 5. Ada Ibu Erna di Lombok. Silakan Bu, dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tati, Tati. Toke. titin, Titin. dadi, Dadi. didin, Didin. maman, Maman. Ini orang Sukabumi nih Bu, tetangga saya. Terus. mimin, Mimin. Ada Mimin. wawan, Ada Wawan. wiwin, Ada Wiwin mau kawin. Wiwin ada tuh. Kemudian. hasidan, Hasidan. hasidin, Hasidin. gosikon, Gosikon. gosikin, Gosikin. zalika, Zalika. lahabin, Lahabin. laadin, La'adin. hijarotin, Hijaratin. marodin, Marodin. kufuan, Kufuan. mafazan, Mafazan. lisapi, Lisani, bukan lisapi. oh ya, lisani, Lisani. isatin, Isyatin, panjang ini ya. Isyatin. isatin, Bukan. Isyatin. isatin, Kemudian. fidinin, Fidinin. Kemudian. mizatin, Mizanin. aliman, Aliman. basiyatin, Bukan. Nah, Bu. Nasiatin. nasiyatin, Nasiatin. Kemudian. kazibadin, Kadibatin. Kadibatin. Kemudian. kazibatin, Dia. Kemudian. khotiatin, Khotiatin. Kemudian. jahiman, Jahiman. Bu Anti cantik. Ini saya. Yuk, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aimadin. yang mana? Nih, paling atas. Aimadin. Ulang lagi nih. Iya. Kan belum. Aimadin. Aimadin. Kemudian. Inaban. Ainaban. Kemudian. Kofasin. Kofasin. Kolaman. Kolaman. Alakin. Alakin. Gonamin. Ghanamin. Rasuluhu. Rasuluhu. Kemudian. Kitabihi. Kitabihi. Kemudian. Huzuan. Huzuan. Hasiman. Hashiman. Kazibin. Kadhibin. Tahurin. Tahurin. Godobin. Godobin. Wahidatin. Wahidatin. Mi'atin. Pendek. Mi'atin. Mi'atin. Sohikatin. Bukan. Zohikatin. Dohikatin. Kemudian. Kalimatin. Kalimatin.
Baqaratin. Baqaratin. La'adin. La'adin. Togutin. Togutin. Panjang. Togutin. Iya, kemudian. Hitobin. Khitabin. Khitabin. Kemudian. Rokubatin. Bukan, dilihat Ro, lagi. ro, rokubatin. Bukan. Apa Pak Ustaz? Rokok batin, bukan ruku batin. Oh, Atau oh ya. rokok batin. Rokobatin. Iya. Suhudin. Syuhudin. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan. Mubaraka. Mubarakan. Syu'ubin. Syu'ubin. Lahafizin. Lahafidhin. Nurahu. Nurahu. Kemudian Fajarahu. Fajara'u, bukan. Fajarahu. Fajarahu. Kemudian Solihan. solihan. Kemudian Aliman. alima, bukan. Aliman. Aliman. Kemudian Habis. habis. Kemudian habis yang ini. Bun. Ya, Bun. bun. Babibu. Babibu. Babi bu. Ban bin bun. Ban bin bun. Sasisu. Sasisu. San sin sun. San sin sun. Amilu. Ain amilu. Amilun. Amilun. Kemudian Basyiron. basyiran. Mana? Shin. Basyiran. Nazi. Nazirun. Nazirun. Kemudian Qadiru. qadiru. Qadirun. Nasihu. Nasihun. Ini kan enggak dulu. Iya. Nasihun. Iya, double dibacanya. Rohiman. Rahiman. Rahimun. Gafuron. Gafuran. Gafurun ya. Gafurun. Kemudian zahabin. Kemudian furatun. Zulumati. Solatun. Alaqatin. Humazatin. Gisyawatun. Safa'atun. Shin. Syafa'atun.
Syafa'atun. syafa'atun. Iya. Kemudian ya hadis. Hadisu Musa. Hadithu Musa. Kemudian Qirodatun hasiina. bukan kirodatun. Qirodatan Bukan hasiina. ha tapi ho. Oh ya. Qirodatun Bukan khosiina. kirodatun, kirodatan. Oh iya. Qirodatan hasiina. Bukan ha tapi ho. Kirada Kirodatan khosiina. Kirodatan khosiina. Kemudian Tijarotan hasirotan. tijaratan hadiratan. Manafikinamu. Kenapa ibu banyak salah hurufnya? Ini udah ikro 4. iya. Mana pikin dari mana? Mana pikin? Munafikin ibu. Munafikin. Munafikina. Munafitatin. Fitatin. Munafit. Fitatin subhanallah. Fitat. Astagfirullahaladzim. Mana pita bu ini? Munafikina, munafikoti. Fikot. Kan sama hurufnya, nggak ada yang Iya. beda. Ini Banyak titiknya munafikin, ini. munafik laki-laki dan munafik perempuan. Munafikot. Kok munafikot? Munafikat. Munafikina, munafikati. Kan dibaca apa adanya. Munafikina, munafikat. Pikot. Oh, kok A sih bu? Masya Allah. Nggak apa-apa. Munafikina, munafikot. Jangan dihentikan, kan ikro 4 dibaca apa adanya dulu bu. Munafiqina, munafiqati. Dibaca apa adanya. Munafikina, munafikoti. Kemudian Dah penglihatan sugaan. Faqala li sahibihi. faqala li sahibihi. Kemudian Wa azabu azimun. Astagfirullahaladzim. Wa azabun azimun. Mon. Azabun azimun. Iya, kemudian. Azabun alidun. Apa bu? Azabun alidun. Alidun, pan itu ada titiknya bu. Zun. Ini kan ada titiknya bu. Kalau ada titik kok ain sih bu. Azabun golizun. Azabun golidun. Kalau saya boleh sarankan ibu nih harus ngulang-ulang ikro 3, ikro 4, ikro 3, ikro 4. Hurufnya ibu masih belum ini ya. Kasihan nanti. Tak apa-apa. Yang penting banyak waktu aja. Karena memori kita, umur kita udah lumayan banyak. Memorinya udah ini terus aja. Karena kalau ibu dipaksain ke 5 ke 6, kasihan ibu nanti. Iya. Kayak orang-orang ada yang maksa pengen 5, pengen 6, akhirnya malah parah gitu ya. Ibu sudah pintar, cuman ada beberapa huruf ibu sering lupa. Gitu ya. Itu azabun golizun ya. Kalau tadi malam ada mu'alaf tuh Tiati Lampung, alhamdulillah karena memang mungkin umurnya juga masih muda mungkin. Dan apa ya? Ya tiap orang sih beda-beda gitu. Tapi insya Allah ibu juga harus seperti itu ya.
perlahan tapi Ya pasti. Allah. Azabun ghalidun, kemudian Sami'un alimun. sami'un alimun, kemudian Latifan khobiron. latifan khobiron, Ghafuron halimun. ghafur ghafurun ya, latifan khabiran, ghafurun halimun. Ghafurun ya Bu ya, ghafurun Ghafurun halimun. halimun, kemudian Ali aliman hakiman. aliman hakiman, kemudian Ila gazabin goli. apa Bu coba Ila ya, azabin golizin. ila azabin ghalidhin, kemudian Koni koni tatun khofizatun. oh iya ibu salah lahir ya, hafidatun. Tatun. Qanitatun Oh. hafizatun, bukan hafidatun, hafizatun. Bunyi O ya Bu ya. Koni tatun hafizatun. Hafizatun itu bagus. Kemudian Bu, Wa kutubihi wa rasulihi. wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian ini dia Bu. Ya, ini bina baina mulai Bu. Dini Dini, iya. daini Daini, ina aina aina, aina, kifa kaifa kifa, kaifa, isu haisu hisu, haisu, lisa laisa lisa, laisa, giro gairo goiro. giro, goiro. Terus Bu. Kurang Iya. atas. Nih Bu, khiran. Khiron khairon. Khiran, khairan. Gibun goibun. Ghibun, ghaibun. Waro Wahara, waro aita wara'aita. lagozun. Lagojun. Apa La, Bu? Lagojun. la, Mana ada lagojun Bu? Coba dilihat lagi baik. Baik. lagoizun. Nah, begitu. Lagoizun Bu. Iya. Grogi nih Pak Ustadz. Iya, grogi terus Ibu. Terus Maimanatun Maimanatun lahusaitun lahusai. lahusaibun Ah, lahusaiun lahu syai'un. zait zaituni Zaituni. Kemudian ainaka ainaka jazaina jazaina bimusaitir bimusaitirin.
Bimusaitirin. Bimusai wes ibu mah. Bimusoi. Bimusaitirin. Bimusoi. Soi. Bimosoi. Kata Bimusaitirin. bawanti, dikit-dikit dicubit asoy. Soy. Jangan asai, Bu, asoy. Asoy. Bimusoi. Bimasoitin. Bimusoitirin. Bima. Oh, bimusoitin. Tirin. Bimusoitir dihentikan. Bimusaitirin. Bimusaitir. Bimusaitirin. Bimusaitirin. Kemudian Padainahu. fadainahu. Fadainahu. Kemudian pinter sebetulnya Ibu ya. Cuma tinggal ngulang-ngulang aja Ibu insya Allah ya. Karena ini yang mungkin baru buat Ibu ya. Terutama ada huruf-huruf tertentu yang kadang-kadang susah Ibu ini. Nah, Yuk. ini apa Pak? Pertama Pak Ustadz, lia gitu. Iya, betul lia. Lia Li itu. adama fasajadu. Li adama fasajadu. Li adama fasajadu. Kemudian La taro fiha iwajan. la tara fiha iwajan. Kemudian Faja'aka datun. waja'aka datun. Faja'aka idahu. Faja'a kaidahunya udah bener. Faja'anya salah Bu. Atau ada berapa huruf? Fajama akaidahu. Fajama'a kaidahu. Kemudian Ligulamaini yatimaini. Ligulamaini yatimaini. Pendek nih ya Bu, diulang. Ligulamaini yati. Pendek. Ligulamaini yati. Pendek. Pendek. Ini kan ada garis. Iya. Ligulamaini yati. Ni-nya pendek, Bu. Emang ni-nya ada baris panjang ini nih. Pendek. Oh, ya. Yang Ibu bacakan ligulama ini, yatima ini. Pendek, pondok, tidak panjang. Ligulama ini yatima ini. Pendek. Nih ya. Nih dengerin ya baik-baik. Ligulama ini yatima ini. Gitu Bu. Lagi. Ligulama ini yatima ini. Yatima ada di sini si Yati tuh. Ligulama ini yatima ini. Nggak apa-apa, proses aja Bu ya. Pelan-pelan tapi yang penting Ibu sering ulang insya Allah. Karena memang usia kita sudah banyak, agak susah kadang-kadang. Gitu. Udah pinter, besok lupa lagi gitu ya. Kita sering lupa masalahnya. Kurang diasah. Kurang diasah, bener. Insya Allah dah. Kalau diasah ini usahakan ikro ini agak cepet ya. Karena kalau udah ikro selesai nanti ke surah-surah pendek, insya Allah cepet. Gitu. Memorinya biar bekerja terus. Gitu. Iya. Jadi kalau ada waktu kosong sama Bu Anti minta ini jadwal ya. Jangan terlalu lama. Kemarin kan libur puasa terlalu lama ya. Nggak masuk-masuk gitu kan. Ya. Tape. Yuk terus Baina. Bainahuma laibina. Laknya panjang pendek ya. Panjang. Panjang. Kenapa dibaca pendek? Bainahuma laibina. Nanya panjang apa pendek ya? Panjang apa pendek ya? Pendek. Pendek. Kenapa dibaca panjang? Ayo lagi. Bainahuma laibina. Bainahuma la'ibina. Kemudian Yakiduna qaida.
Bukan, dilihat lagi yang baik, ayo. Yakidua. Yakidua. Yakiduna kaidan. Yakiduna kaidan. Kemudian Bima tufiduna fi. bima tufiduna fih. Kemudian Bi'ati safarotin. biati saparotin. Mana biati? Bi'aidi safaroh. Ya, BID Saparah boleh, BID Saparah. Ya, bukan BIT, BID Saparotin. Bi'aidi safaroh. Ya. Kacamatanya ini kurang terang. Oh, atuh bagaimana? Bah. Gimana kacamatannya? Pantesan ibu kemarin udah pinter, kok sekarang lupa lagi ya? Iya, ini agak Iya, saya pikir ibu kenapa? Saya juga bingung. Ada apa-apa kalau begitu ya? Nanti diulang-ulang. lagi Pak Ustadz. Iya, terusin lagi. Oh. Cara Li, ngomong. lili ini ya. Lili lafi kora. Lili ini Pak Ustadz. Lili lafi kauraisin. Mana ibu bacanya yang bagus atuh ibu? Li, lili. Oh Lili. Lili, Bu. Mana ada Lili, Bu. Itu Li'i namanya, Bu. Oh, Ibu kan li sering baca ini. Quran ya. Li'ila fi Li, Quraisyin ila fi oh, imrila tasyita. li lafi kuraisin. Bukan. Udah Li, mendekati tapi masih salah. lafi kuraisin. Bukan Quraisyin, ro Quraisyin. Quraisyin. Kuroisin. Li, Sini. li lafi kuraisin. Bukan Quraisyin. Kuro. Li'ila fi Quraisyin. Bukan Quraisyin, Quraisyin. Li'ilafi Quraisin. Hmm? Li'ilafi Quraisyin. Kemudian Wa qalu ya wa qalu ya wailana. yanya panjang pendek apa panjang ya? Pendek apa panjang? Wa qalu ya wa qalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Kok bodoh lagi. Ya Iya, saya juga kulu. bingung ibu kenapa tidak pinter lagi. Kemarin udah Kok pinter banget. ya kulu ya laitani. Bukan. Ya kulu. Yo ini kan. Lo nya Ya pendek. ya kulu. Pendek. Ya kulu ya Pendek. lait. Lo nya pendek. Ya kulu ya Lo nya pendek. laitani. Bukan lagi. Lai. Ya kulu ya Lai. kulu ya laitani. Kenapa lo nya panjang? Ayo. Lo nya panjang Ya pendek ya. kulu ya Pendek. laitani. Ya Lo nya pendek. kulu ya laitani. Bukan. Ibu dengerin. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Yaqulu Ya ya laitani. kulu ya laitani. Bukan lai, Olah. bukan lae. Ya kulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Toiran ababil. Mau dibuka itu kerannya. Toiran ababil. Toiran ababil. Kemudian Payaka
Paya pakanana. Paya Paya pakana pakana. pakanaka. Astagfirullahaladzim. Pakai Kenapa Ibu? Ini mah pakai ikro satu lagi atau Ibu pakanana berarti. nakir. Ikro satu Ya lagi ulang kasihan lagi Ibu nih nanti. tuh. Ya, harus Tidak pengulangan lagi apa-apa deh Pak Bu. Nggak Ustadz. apa-apa ya. Biar pinter. Pakai pakanana nakir. Lo bisa Bu kalau konsen mah Bu. Coba di konsen mungkin kacamatanya dibedirin lagi. Fakana nakir. Karena kalau Ibu ikro 4 terus dinaikkan ke ikro 5 terus lebih parah lagi, nanti yang malu saya sama Ibu. Oh, masa ikro 5 belum bisa gitu. Iya Sama Pak seperti Ustadz. orang Kok saya sekolah malam seperti ini orang lagi tidak konsen saya. oh iya, seperti orang sekolah, orang belum bisa baca masuk kelas 5 kan pusing Iya, nanti Pak Bu iya gurunya. betul. Tidak Tapi malam sabar. ini lagi kurang ini Pak Ustadz. Iya, tapi sebetulnya tidak sampai mempengaruhi kebacaan Ibu harusnya mah ya. Saya aja capek banget itu. Tapi kalau udah ada ilmu di otak, itulah hebatnya memori Iya kita. Kalau betul. memori sudah tersimpan, mau apapun bagaimanapun, cuman pengaruh di suara doang, tapi tidak pengaruh di hilang. Ini mah error semua, Bu. Iya betul, error semua Terhapus nih. tentunya. Ya filenya Terhapus. terhapus nih. Pakai fakana nakir. Kemudian Bu. La raiba fihi hudan. Itu bisa, tapi hudannya jadi kalau kalau dibaca apa adanya jadi nggak panjang. La raiba fihi hudan. Naik kuda, hudan, hujan. Ya, lagi Bu. La raiba fihi hudan. Ini pendek. La raiba fihi hudan. La raiba fihi hudan. Nah, gitu. Tapi kalau dihentikan la raiba fihi huda jadi panjang gitu ya. La Iya, ini saya raiba tulis. fihi huda. Banyak salah saya ini Pak Ustadz. Ya Iya tuh, Allah. main ibu kayak ibu baru datang, dulu baru Iya, datang. kok Tak apa-apa, hilang sabar, memori saya. sabar. Iya, di Hmm. diinstal ulang Bu, mungkin softwarenya Bu. Kalau kalau komputer kan kalau datanya hilang semua diinstal ulang Bu. Iya, Bu, aduh. bau, ini bau. Coba ya Bu, yuk. Tubah, Tuba. taubah, Nah, tadi ada haknya tuh. Tubah, jangan. Ujungnya tubah, jangan ada haknya, taubah. jangan ada haknya. Seakan-akan ada kaknya. Oh. Tuba, tahu, babak, jangan babah. Tubah, taubah. Ah, ah, Sufa, saufa. iya, sufa, saufa, Jufa, jaufa. jufa, jauh, jangan jauh, jauh, Pak. Jufa, jauh, Pak, jangan jauh, Pak. Ini huruf bunyi Jufa, A. jaufa. Nah, kalau huruf bunyi O nanti bawa iya. Terus Luha, lauha, lauhun. luha hanya desah. Luha Luha, lauhun. Mm-mm. luha, lauhun. Kemudian Soma, sauma. soma sauma Ri, sauma. riba, raiba. Penyakit lahirnya lagi keluar. Padahal dulu udah sembuh ya. Roiba, Mm-mm. Riba roiba jangan roibah. riba, Riba roiba. roiba. Kemudian Mata, mau, mau tak. jangan mata atuh Bu, mata. Matamu mana? Matahnya mana? Mata, Mata. Emang sambal mata. Mata, ma, mau tak jangan dahannya. mata, mau tak. Iya. Lila, laila. Lila, Laila. Iya, lila, Laila, lila sekali. Jadi lila. Ya Bu, yang ini Bu. Ana, Anak, aina. ain. Astagfirullahaladzim. Mana aina Bu? Auna, Ana, ana,
Auna. Auna, iya. Ini baru nih. Ina. Aina. Aina, aina. Kemudian Ma'izotin. mau idotin. Diulang. Mau'idotin. Kemudian Lizaujika. lizaujika, lizau rapuh. Diulang, lizaujika. Lizaujika. Kemudian Auhalaha. auhalaha. Kemudian Musaufihi. musau. Masya waktu Bu, musau. Masau. Masaufihi. Masyau fihi. Kemudian Ah, ah, akhawairka. akhawaika. Diulang Bu, udah bisa tuh. Tambah. Akhawaika. Akhawaika. Kemudian Ma'udatun. mau udatun. Ma'udatun. Saya minta ini diulang-ulang sama Ibu. Iya Pak Dengan Ustadz, sabar sama. hati, insya Allah. Iya Kan Pak sepertinya Ustadz, maaf. konsentrasi Ibu terbagi jadi agak gimana ya, nanti kasihan ke memori Ibu. Mungkin Ibarat karena malam Pak Ustadz. bisa jadi mungkin juga. Ibu kalau siang kan lancar, mungkin malam Iya, penglihatan kita kan kita udah umur ya, mata sudah susah. iya Apalagi di sudah handphone kecil gitu. sudah Sabar ya Bu ya. Iya Sabar. maaf Pak Ustadz. Enggak Iya, apa-apa. Justru kan sekali lagi datang ke sini Ibu bukan untuk pinter, tapi untuk menghilangkan, untuk belajar ya. Pinter, iya Pak tapi insya Ustadz. Allah lama-lama pinter kalau belajar. Tapi yang Iya penting pelan-pelan sabar. dah Pak Ustadz yang Ya, penting. insya Allah Ibu ya. Yang penting Ibu jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti mencoba dan latihan-latihan. Ini pelajaran Iya ini Ibu Pak ulang-ulang Ustadz. lagi. Nanti kita ulangin lagi. Saya percaya di hari Iya lain Ibu Pak akan Ustadz. bagus ya Ibu. Amin amin Terima ya kasih Allah. Bu. Iya. Iya makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.